Thutha wa kuhitukio gwa gatiba njeru mwaka wa 2010 urugamiriri wa provinces niguo provincial administration ni waninirwo. Ithenya riu riihuririo ni regional commissioners. Wira wao ni guteithiriria thirikari nene guthamaka matura-ini na gutigirira kuri na ugitiri wa kuigana. Regional commissioners aya niyo macenjetio kuhitukira ruhonge rwa ugitiri wa thiini. Uri urari regional commissioner wa Western niwe James Oleserian ni athamitio na riu niwe regional commissioner wa Nairobi. Nelson Marwa uri ukoretwo ari county commissioner wa Mombasa riu niwe regional commissioner wa Gicũa-inĩ kana Coast. Wilson Njaganake uri ukoretwo ari county commissioner wa Nyandarua ahaicitio ngathi na riu niwe regional commissioner wa mwena wa Nyanza. Gicigo kia Rift Valley nakio kiganitio maita meri kuri na South Rift iria rirugamagirirwo ni Wanyama Musiambo na ofisi yake irikoragwo muci wa Naikuru, na kuri na gicigo kia North Rift kiria kirirugamagirirwo ni Joseph Irongo na ofisi ciake irikoragwo muci wa Eldoret. Ruhonge rwa ugitiri wa thiini rwoete ikinya ria kugayania mwena uyu wa Rift Valley kumana na unene wayo. Ni ukoretwo na bara na ngahihamia itiganite mwena ucio, muno makiria bara cia kinduriri iguru ria migunda na nginya mihaka. Claire Omolo uri urari county commissioner wa mwena wa Eastern, Osman Warfa uri urari county commissioner wa Rift Valley na Njoroge Ndirago uri urari county commissioner wa Nairobi ni matwaritwo nyumba ya Harambee House guku muci wa Nairobi kuri meguthii na mbere na gutungatira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki.